105 le ascolti. La rubrique actualité. Radiolina.it. إذا سمحت لي أن أقول قد أستطيع أن أشرح. فهمت السؤال يا سيد ساكورو؟ نعم فهمت. ما دمت قد فهمت فأجب على السؤال. لماذا سيجيب عن الأحداث؟ نشرة الأخبار من إذاعة الجزائر الدولية في المستهل إليكم أبرز عناوينها. آخر المواجزين الإخبارية لنهار اليوم مع منى هشام. شكرا. الشاعر الكبير الفلسطيني محمود درويش تقدم أول حلقة أنتولوجيا شعرية بعنوان Terza posizione inserita anche Mambo Salentino, che quindi va ad insidiare Gavetta. In terza posizione Bundabash, e il secondo posto è per l'ex numero 1, cioè J-Ax Osserido. Abbiamo un nuovo numero 1 questa settimana, Tagashi e Ketra, con Django, la voce è quella di Giusy Ferreri. Questo è il nostro nuovo numero 1. Bene, ascoltiamo subito dei giornalisti Maradona e Pelé, e vi ricordo Top Week su Tutta Italiana ogni lunedì e giovedì sempre alle ore 23.